official YouTube. Salah. Udah, YouTube apa? official Temulawak. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Nasib boga pamajikan, aing disiksa bae. SK titah di luar, pusing aing. Anak hiji-hiji nage. Ampun aing mah aing 2,5 juta ini dompet eta. Aing dimasang kawat tuh. Kawat runtu. Percuma aing kaya ge boga segalana. Aing ngabakin mah hirup aing. Aing dikempang aing. Geus keliling ka mana-mana, si Baba ka mana boa. Tayangan bae. Recek ke mana buah ieu si Baba aing karsa jasa kara aing. Karsal aing ti tadi tere kapangin yang si Baba puguh caritana ikon. Ngopi bareng, tapi di tadi tayangan bae. Si Manir tuh. Nir, Mak, sekenal Nir. iya, kenangguan si Baba cenah yang katimu aing ajak ngopi bareng. Bae. Sarua aing keur nyiaran ti isu ka mana boa. Ieu tuh puguh caritana kontrakan. Pemasukan, segala yang ngajakan ngopi segala. Kopi usah dijanjikeun bae unggal isu ge ku aing. Ngomong-ngomong cenah, emak kenangan Baba. Itu isuk nyarannya na kopi mau dijieun kan Emang di kita imah. dibawa ke mana? Atuh teh nyaho, mama duit eta kontrakan. Teu puguh caritana. Oh, kontrakannya dibawa ku Baba. Lain kontrakanna dibawa, duit anu dibawa. Nyihan nya mau nganya aing mau nganyuit nyak nyin nyin nyak mau aing nganyihan nyin yang makan nyanyin udah makan nyanyin aing nganyihan nih ayak maknya mak nyin ya mak Saha? nyin Itu nyaho. Isi di mana? jangan nyin nyaknya nyaknya nganyian yang nyin Bus gajihan. nya Mana? nya ngok ulang ano wae ngek mae Aing cokot bae ta. ngek mae ngek Bisa ngono lagi itu bisa. ngek mae ngek ngonya nya Moala, udah bayar gak itu ke mama ya. ngek nyin Oi, Non, naon sih ya? Turun. angker mentok tok deh, enak naon. Tanya bebe nasi teh nyue. Dinto orang tadi di bae mentok tok. Kemana? Penting aho. Nangan tisu-tisu kieu. Panggih. Biasa nega dua anjing sia. Gue iya datang ngalengit bae nya na ti itu. Sia tuh isuk mah gawe. Gue libur. Aing amun gawe mah gawe aing ge. Oh, tuh. Lah, inan we heula. Aing dek mentok tok deh. Oh, bos aing ka mana sih yuk? Terus tadi tah malap sih yuk. Pegawaian. Hai, nyu kamu na buat isu. Pindahan aing. Geus bae duduk acan di kontrakan. Siapkeun ke jalan. Kontrakan yang iya. Ayo terus nembalan terus. Ih, seperti suyuhan. Itu tadinya nang kontrakan nih. Mamang, emang aing tukang cendol mamang. Emang geus teu jualan? Ai, emang sia saha? Teu nyaho orang eta. Kenalkeun ya, Saha emang? Wah Manir. Manir. Mana saha? Sidin, Pak. Sidin. Sidin mana ya? Sidin nu ngontrak di rumah Baba teh ya, mah tuh wau. Tapi okosna maneh nu ngontrak di mah Baba dah. Kan tadi orang ngomong gitu, Mang. Mamang deui. Emang iraha aing kawin jeung bibi sia. Mamang deui. Ayo bukan Mamang maka sabae, Mang. Wah Menir. Menir. Nah, pakai wa tuh. Emang sia keur naon di dia? Iya, nengan baturan nyue, nyawa kan? Nyue mana deui? Baturan urang nusuk duaan bae nu dikontrakan. Tapi okosna maneh baturna nyue dah. Nu bibirna menyon teh ya. Nya.
Pan tadi dia ngomong gitu. Kumaha sih? Pan sia ngegas ka Uwa. Walat sia. Lain gitu, tadi dia omonganna teu nyambung. Atuh tinggal sambungkeun. Gelut lah, Wak. Yuk. Emang neangan di mana belutna? Gelut, Wak, gelut. Buset, imah. Ya budaknya. Aduh, uyang aing lah. Kalian gimana? Oh, geus lah, mendingan sia leumpang. Bodoh lah, geus moal kapang deui bodoh amat. Bu, mangga. Punten. Pasti wow, tak budak nyebut punten. Oh, Sidin! Balik deh tak dia. Siap masih Marsin. Sidin, Bu. Oh, Sidin. Malah bibu nu permisi kumaha sih? Sekolah nih toh. Tuh, sekolah, tuh boga biaya, Mak. Oh, biaya. Ya enggak sih lah, kajian. Itu sekolah ge, yang pinter. Nyele bapak tuh. Ente. Masa hente? Ti isuk ke mana buah si baba. Wah, lagian selaki jore di tayangan bae. Jore lumayan, Din. Ya, Bu, maaf, bercanda. Aing nanya, siang geus kontrakan can? Geus, kamari ke Baba. Bohong. Emang Baba can ngomong. Encan. Ih, di korupsi meureun. Mangkana nya cenah perhitungan ieu. Nah, mangkana. Berarti korupsinya na, Bu. Oh, jadi siang geus mayar, Din. Awas lawan ngabohnya. Ditanyakan gue ke babi. Babu. Mirip sih. Tapi itu bisa laki, berarti babi. Oh, penghuni na bisa disetan-setan bernya. Bahaya aing. Kok jadi linglung kieu aing tak sekadang embe ke kebodohan niraan segala. Aduh, di mana kontrakan? Bodoh ah. Kenapa Bama bae itu ngurusan kontrakan mah. Pusing aing. Kemana ini? Kan balik-balik ke isu. Selamat tuh. Kemana lagi nyari kerja? Berani hari ini. Woi, selamat. Ceritanya ini, Wak. Enggak ngeliat. Can baliknya, Nak. Belum. Kemana ini, budak? Din, pengen kerja Din. Ya udah, ntar gue cariin. Bener ya Din ya. Ya, siap. Pengen jajan susah banget ini, nggak punya duit. Iya, santai. Ntar gue cariin, gue banyak kenalan. Ya, Bener Din ya. ya sabar aja. Ya udah dah, gue lempang dulu ya. Nyari nyue. Jangan lupa ya Din. Ya, siap. Ya. Ih, kebon nirang ya mah. Kunaon jadi linglung kieu sih. Kenyan kontrakan ge. Berapa hari di sini belum dapat kerja juga ini. Buset, main lewat aja dikira nggak ada orang kali. Nyin. Woi. Nyari siapa sih? Nyin. Hah, mecin. Gua nggak bawa mecin. Nyin. Oh, si Din. Nya. Si Din nggak lihat. Tadi juga si Din nyari nyue, cuman dia pergi lagi ke sana. Amanya nak. Nanya tak mat, nanya doain. Nanya. Gak ngerti. Nanya. Nggak jelas. Kamu nak duit yang kan dong. Nyin banyak air nin. Nyin mà anh ngọc nhân nhận nhẹ. Anh nghe nó mặt duit nó. Nhắm ngộp lúc ngộp mana chờ như đấy. Mana như Siti mana? như mana. Anh nhận nhia. Mụn Bisa tuh, buset dah. Ignore anh yan mày. Anh ngọc duit nó. Aing teu boga duit ya, aing teu kitu-kitu amat kok sia. Anyihan. Aing tas gajian teu kitu-kitu amat kok sia. Anh. Kadang bulu irung sakeluar tuh. Tunggu. Isin atuh ih. Nyanyi kok. Nhìn. Anh nyong nanya. Lah dicukur dek teu sarobas ya mah jore-jore keneh we. Nhìn nyong anh mah. Aing urang ka mana ieu? Tas gajian. Anyihan. Oh, Makan.
Di mana? Mana ngek nah? Ayo tuh. Ayo. Sena aja tuh. Di mana? Iya, sena aja. Aduh, nyin. Nyamak minumnya. Nyin, aduh. Anjing dia. Ada nyinyum lagi. Sena aja pakai bae.